Hey guys, I'm here going to meet someone. He's a YouTuber. His name is Glenn Abukay, and we are gonna do a collab, and it's gonna be a challenge, and it's called Vegan Eating Challenge. Oh my god. I'm not really a fan of veggies, but yeah, let me try. This is gonna be a vegan buffet, so it's all veggies. It's all veggies. Yeah. Enough to know that everyone's a little broken. Fighting enough to love, heart's bursting wide open. I still got fear inside of me. I'm not okay, but I'm gonna be alright. For the first time in a long time, I'm doing fine. I'm doing fine. Uy, ano mo dali? Bye. Hello, we're here at Planet Veggies. Gosh, walay meat diri guys. Good luck. Good luck. Billion transit. Nasa extra gamot. Naya, pinaka-excited. Ang pinaka-excited. Excited ako ni. Yep. First time na mag-collab ng mga vloggers. Boniti, sir. I'm here inside. This is really it, guys. Alex, mo ni siya ang pinaka-carnivorous person sa group. Kanya, good luck ka nito. Mukha kayo sa utal or dili. And mo ni siya ang pinaka-makuan nga bata. Good luck. Tanas lang duha, mga katas-kataryan na sila. So, lipay ka sila ani. This is their day. Hirapan daw nila ron. So, muna ni ang vegan challenge, guys. Wala. Kasi walang forever eh. Ay, forever. O, yan lang dito pakadito. Ah, di na mo pag-awiter. Forever. O, yan lang dito pakadito. Ah, di na mo pag-awiter. Gito. Cut ang camera. Gosh! Abi ko magmangaon ta diri na lagi lablab diri. Sana mansala. This is what's this? Kilawin banana. What's B? Patola. B? Patola? Ah, okay. This is bihon gisado, crispy nuggets, corn soup. Oh, rice. Corn soup and fruits. Do you know what this is? What's this? Ang salad. May wagang salad and wow, water. Water. Hilom ka. May kubong sa bata. Masala? Oo, masala. Round 1. Fight.
man. Kasuway na ko tayo. Kaya madlawa, bundat. Yawa pag-vlog sa hapon, di sugo ko sa kong vlog. So uma sa hapon. Oo, kasuway nga akong yun. Sa vlog. Ganahan ako sa akin. Para sa kong sinulog na namin. Ako yan, ay. Ay, ito sinulog. Ako niya, ito sinulog. Ako niya ito. Kami, ito ko yung kakuan. Lipay. Alangan gidi mga kawag karne ha. Kung kano lagi mga utanon, kanang mga isda, pero sa utanon sa nalipay ko, kaya dagagay huwag nakaon. Di pare sa ubang restaurant nga, puros baboy, puros manok, puros baka. Narigi, alkansi kaya kanang mga unog karne. Muna siya, lipay kay ko. Laway, ano ako man siya pamutan ang games? Kuan, basta ko pakutan na. Kasi pinakalang pagkain matapos gawin. Kuan, katong, kasi panganay katong nadiri. Sige panganan na niya? Masala. Masala. Katong masala. Katong na beans. Kay batong ba? Miss Win ba? Mayo, lipay. Lipay. Dingay post pa dyan ba? Lipay. Sure ka? Oo, pero, kuan, kanang dili siya something nga kanang magbalik-balik. Mayo. Ano rag, pangwan si na blue moon. Madi na blue. Seryoso, ginawa mo ni Kiyo. Dito daw. Dito ka ako. Pinaray ko, dapat dyan. Ano? Kuan. Kuya Iji. Kuya. Oh, saman. Sa yung mga ka naman, kautan. Nabusog. Weh. Mayo or lipay? Malipay? Pero man. Kay dili ko fan of veggies. Saman. Ala. Mayo or lipay? Lipay. This is the best buffet ever. Thank you, te. Pan! So, we are done. And what's our next eating challenge? Puke eating challenge. Puke us. Puke me. Don't me. So we're gonna do a bean boozle challenge later with these awesome people right there. Strangers. Strangers. Who are you? And facts.